Oyaa TVgh. I wish I will be a crab about Suro ya TV so. Now me fa kwen so aka say, but more than ko YouTube subscribe. Na like na share. Samson na Facebook ko abe Oyaa Suro ya TV honom. Na me ma meka sa enwan ye nyina nim se nyame ya adom na enkwa wo yemu. Na ya je nkwapo Kristo Yesu wa mese mununkum na aja. Aben wan hye papa mama ye tosmienu ama. Etena ene ye kwa akoto eya assembly abano ye nyina nim se mfie nan na kwa aba behia o se ye kokoto abana ye yi wo mu besi aban na nam ewo ye mpesu ya ne so na me no kasa de enipa o mayi omuti ewo Santasi abato mpesu ya so a wo mu pe aban na musini djuma die na na assembly member no enya de keto enipa ne do so pa ye ni bebere di nkomo na nyame ya adom e kira ne ye kwa akoto abano pani baako ono nso ayi ni ti a o pe dibre ni bi ono angasa favori fa kire omo wo de ni mfa nyini eni ne din a kire o hwa otosutu o de ni nyina a kire na ye bekọ ne nchen tawuna ya twetwe nkomo na de wo no ye tie fro no ankasa no ye pese ebusa ne ehun se sebie nya no sebie bru enkwan na adwo na no sini bia sebie anom anase ye di asra wa anyi bia so mo wura wunti no ono so atesa abafo oba bepe bi opani de di nkan wadaroma udin Efemi Williams Owusu Echan aka Quaceman. Me pacho Williams Owusu Echan ye ka say Williams Owusu Echan papa on wine. Oh, Williams Owusu Echan a young man na me da mo abone bra kodu baby a say ye ka dia anka e wo say ye be ko anim anka MP na wo say ko but ye hu ne mba bi e wo ha enko yi je be say tutu sa ne ma no enu ti na ma ode no ho abeshim yes ade na adwo na ye bepe bi adi assembly management sika bi anim nti enye sika na ye bepe na Santasi mpuntuo ni Santasi a to sini akromfo e pame free Santasi eye makoma ya se mehun sa kola baya na edi sika atwa no si agents because of phone sa na man me dadwen ho a e ma menya enije eno nti me ye se de city bia no Santasi no maten abo me bra mi obi kakra na na media Santasi na de ama me ade na me dwen ho na me mmoa se betimi weezy fans bi e de see police station na mafa community watchdogs have program mantemu na akromfo a omo haye no eyi omo free ho eno nti na me de me ho behim enya bibia. Okay, I was for not just the opening channel sabi enya ado yesi ewobi na awie bi na eduan so ebu ebeton kwanse a etobi su ansa entinya se bi a wate sesika bi e wa assembly man dwumadi enim na obepe bi akwa akodi na o kire mo so wono kra bo ne bra wie enya afi na nko de no be fole amanyo sama masabi e kire obi kra akokasa etia no o pedi bra bi apesika enka bi a MP eni minister bi na nka so okopre na so yesi ye sha ase ba bi ene eduru ba bi papa oya amanyoni oya politician. Oh yeah, me MPP din. Okay, say na say ya bae say yemma politics emra assembly member dwumadi enum ana say senti eno ha adwene papa yemusa na obobɔ nyoma bi a ukirem a opese oyɛ say watiefu ana so manfo ya adom no moto aba ne dem a udi ka bo police station yen hyase mfiri yenim say police station no na fam ni sie no na se do si boss try de opani na fam say kwa ba na abefa so obetumi esi police station no se medical ka se na mi kuta bibi nyame ay madum na mi wo bibi e wo me boto ma e Santasi na di ma me nti Santasi sika kakra omudi ama me no be yi mi ame kom kotokum na mayi sika e de asisa police station ni sie nya den mi anka sa mi sisi dan ti minim de wi ay sisi dan nti sa dan na mo kan ni sie edi se nyansa adwen ni nim de ho a bibi ay simple. Opani yate na waka eno de enim se bosha de obi atimi hye bosa de opene so eduru aya nanne no opa Santasi kro na nkasa no wode wani ebu watena kro no mu ache apart from police station no o hawo ne amane ben na omanfo ne namu a e kan wakoma se be youth se won so ope assemblyman ade ba ko aka ho ni nsesa wonim Santasi a efri Amemfiman bank ebetum post office udu ho a de se uso hwena san wati metwam sam ne ma ne ya ade a me hu ana me hu kofom enu nti se nyame ya adu na me ba mehwe se me provide diamonds as you see
vantage points na omagu bola wom na me that's when is so we are met we be a friend of sanitation police na bi ni Ghana ha bi de beba ha na wa betu bola to fom no ne aso mu ne ade ko court na mbrane ne wadi eno ti de ma bebre ne betimi a hwe o toilet facility a am say very outdated me ba me try say me modern toilet ebe operate 24 hours anytime I person go toilet bia no enye present one ya ubako ebobo 839 ne atum ebobo 8 ano pansa ne bibi da bi ti me ba me de ma bebre agu akwan ma me ba me esan ba o school ha so to anyu school bia say atamis time no mu see up to date o man ti bi nsi school na nwi nkla no ko school under tree ti me ba me say mehwenia compete na nkola no so etimi enya omade suana eniema akoso Santasi a me ba de ba ko amesan ye ama education akọ nanim ene se me try say nkola no from class 1 to JHS3 me ma omo scholarship akola first and second at any given class bia no me se me omo scholarship me fa o ma ho ka ko so mbe wie school e ba sa be incentive ama nkola na o maka no so etimi su aweso ade asua de ejinema bebre ne betimi aye bebre ena betimi aye abusuafo pani no utie ni nka se mu ase enye sika bi no oba be pe di ase wabọ ne bra opani ya no wabọ onim na wahwe kamle nim awame omo se ase se de eja no wo mu no tena nim de ebesi ase de obeka bi ameye esabio yese kakra ye chen kora na bihwe onum so ana ato bi eben wa na wabọ obra de wajapade usika e ba besiese Santasi kro no ana se ye ba be bo manfode fa we bra ne ye mfanye medasi maka asan kabiem say police station de bia na bedem sika bisi edu ba bi na niam bi e ho se ye mobilize resources ye be mobilize ye be invite MP obeba also mu nya ba beboa enu nti de mi metimi aye de me ma fam de ebedu se amanfo nso beboa no ye be hwe e be bi kwan mo beboa empani se krofo anche danfo nti no pani kire mu ase Santasi fo etie ni nsem ne so moto abama na ono mu nyina beka abom na ne ombe ye beboa ma Santasi kro no nso atumpon na afa ne ntampa afria no wotumi aye papa adenti na assembly madwumadi ase ne nipa bebre ni ebre hu mepedi sika epie mu ana me hu se on se ye kase sika obi a level obi ha ne level say ofi say onya assemblyman na wawie obenya sika what I say but me level there assemblyman ti me nya sika isan say there ni to ye nua pani a watan so be 4 consecutive times sabe ne lifestyle say bibi anim enuti enka wasa enka discourage a man for bebre but obi obi say kitwa bi enso na what I would advise the voters listen unto aba ama obi a ye hwe se enye odonti ne yekoto aba ena enye otanti ne yekoto aba but eni pana wobegye wanim set to aba ma no na obetima develop Santasi Santasi kakra ka nyina yemfa ma no obetima develop no ubisa so no an kasa na brabo no watimi develop mentwa na atese de ote no wonwan kasa no ahusuo na wo kire no omobra ntini kwa se sa to abama no sa na peso ka yes sa na me pa kire but de me pese me kan se kwase obema wontuma utie ni din nipa wo ba ne ho da so First Timothy chapter 3 verse 5 osi obi a ontimi hwe ne fie no eni kwa se nyame asafo krema hwe so na man kakraka te se Santasi wan kasa wo ti wo wantimi anye bi papa bi ama ho eden na chese obitima ye bi papa ama Santasi etuotu esibe ma bo wani na ye hunu se bi apeso o kire se de odi sunu mobra oni no hwe ye pese ye hunu sa anya sa na me pa kire me ka among the contestants wo nipa ne ba begira wani ma hwe ye no mye na ti kroma ho nim anunti obi a wa prepare no ho o say before obi beka so be panin no I was nke prepare nkudu baby what you say untimi sorry just a day no ba me pese me yesi o pese wo ye bibi dia ye bibi me enwe take my this thing for instance me can say be assemblyman me raise funds of about 110,000 a free health screening with medications e ma me crop for ne bia ni afia ye kotete wo mani
This is a sign of a good leadership. The leader, sabi asem tu krana kakabana unya. You can't be a good leader. Because assembly major in triaka. What I say? It is one way now to Obama Sankrofona. Street light bulb baby at the man say on farmable Santasi no akotono de ekeska ako meetings. And to metu Santasi fofu. Semu nyina munyadum. Edini Williams so usu echameda number 2. Na me adme china ne ekoto abana. Munyadum na muntu abana mame. Na muntu abana wo nsisan ya muhu bida. Da bia me ka se otu abana wo hu nsisan pa. Na je se wankasa akoto abana unu wantu abapa. Yenhwe NDC and MPP. NDC can say free SHS is impossible. Now to say free SHS is possible. I can't is the conclusion of fools. And me say, so much to abanamia. Me be butum. Me many BBA or Santasi. Me see police station. Because to say what Santasi will be buakuma. We be just oko central. Another so fly. We go banani pakro oko. And yampoto mo ya nyina ya kachi. Maybe say Santasi yebenya police station na yebabo ye ho ban na ye security sem ayeboko amaye. Yase mpani twasa call mabunu die mem say yakasa ye nka mabunu asem enti mabunu no test me mase bi na om say aso waka won kan om youth no madwuma asem no mabrabo mu say won kan bibia nkere o madaroma Makasa bebre afa youth development no unse ye wo nipa no bebre a ebia sika ye ne beko akoto adwuma mu nti ama oda so tifie onya ye de no koto adwuma betimi arezi fans kakra no atimi de akwa adwuma ba mene o makasa se nyame ya no to abana mamia ono a mrante ne maba o mbe so msu adwuma ba ya se me so ma se na me abekoto o mtrinsa e de o mato adwuma mu na e kire ono so da che onso benya ne nsa no adwuma a o meye sebe tosum ema oman enti emabun de me wo nsise e bebre ma o mo e say football fans and so my imagine say ba madwi na ya glass ni nyina kama na every year me bog gala 2 times in a year, Easter and then Christmas. Me say me bog gala ama emebu no so dia titi umpum at the same time no me dia gi wo mani enti mebu me won say papa bebre man mebu Honorable Ebrenti ye be na atwitwa bibia so na me pa na me busa wo say Ghana fo your perception mi che adwumupo say amanyofo politicians ya akronfo ba abato ne amamu mu a say nyame adom e kene kwa akoto abai ebi suro ye kwa akowiemu ye abai die mamamani anya de a wo adwen bi wotrim say enwiemu betumi aba. Oh, it's possible na mede manfa me wanwura we mu a na minim say wo say electoral commission no omo ne boa ema amanyofo no etimi wuram. Say electoral commission ka say omo ye adwuma yi a amanyo ni bia ntimi nwia abem na yeah, this is a word of caution to the electoral commission say omo hwe yi esan say ye mu bi no ya boka bebre ya invest so much in this election enti say china say nyame eya adom na ye koto aba na say electoral commission ni nkrofo bi konaide say omo be wie matia ende a ende de besi ejande omo be hwe say omo de say mo bia nyina dwen say omo ewiem omo nkoto aba no whoever wins no you support him but I know I'm going to win. In the electoral commission you should be careful say the beya monkofa asembia we ne bia meto Santasi force onkom hye wo da so botaye nyina kire so be wini enti ni say one wini anase nwiemu bi akoso enti ni yemfa ne say ade ache ato aba no wawe obeden. It's impossible Wawe obeden ya no enti mi si bibia tumi so wiase enti mi si but I know enka ho ye fane say ya to aba no de oni so watita afọ do so obi ato ye wi ebobo ye no ye se Honorable Williams wawe obeden. It's never possible. I'm going to win. Ena mecho say ubetumi adi nkonim ama ye chinchimu nsa enu nti na ye chesa amanyofo mo wiemu won nti ye wiem ama obeden Uchi minsa no de enya adwuma say uchi minsa amo say man me be ma me kukudu many a thing only that me respect him penifo enu nche say obetumi chinchimu minsa agade ye media yemfa ne say ato aba na wie kenka ye no bia hune de ya boarding say wawe pinche betumi afiri wafa abana. Elections are won at the polling station. Enti one ye kase warrior. I'm going to collect all the results. Enti me collecting results no na truly NC na say bibi says here I'll just accept it and then life moves on.
Yenim se Ghana emleku nyina ekuro ma kronkron Ghana mu no ese yeto aba na BBC na se wonte ase a wo de kokot yemfa ne se wahwe bibi atumisi wo de be kokot ana. Let's get to the bridge, you know how to cross it. You do why be hu de be. Obusafo se do panika no se ensuo tote an ye be hu ba bi ensuso ai e de borden no beto nti ono de ade anche no onka de chie mu nsem enti wo twen ama ade ache na de ebesi no waka mu nsem nti ono abo ye de ye nkomo twetwe ne eba wie no omo a omo hwe omo tie o manfo de na wo ka akere wo. Let's first Santasi man. Say nyame ya adom na se adom dum ye na de pache ya. Obi an kotuna ba ma William so wusu echa. Me da number 2. Munim se sebe enye sika na me bepe. So bi nsem ni bi okro bi kana otia nka sesa nka wujae. O se onye osika wie na o sa de we aye den. Ampa aninti na me pesa me boa. Enti emwanti na me ba Santasi mpuntuo enti na me ba Santasi yedie enti na me ba Santasi fo ho bambo enti na me ba enti nyame ya adom ade pachi a mesfe Santasi fo so bia nkoto aba ne bi mame. Eda number 2 edin ne William so usu echa da bi hase Honorable memo akona sisi an obi attesting message you say oso abo bla wi wo obi bia enom sa denti na won pa oba bi ntina na de oba wi ni na na ase de wote so no on ta na chi won fa osika ne moa no na Santasi enkoso yo mamba penti me de bani afem on ka betimi aye ne se de wo kan but sabi du ba obi a wo hu sika da no wo di sika ekosenu senso onye bibia obegu anim ase enti omo nto aban mam na mia me mfa mesika kakra amenya no mfa mra meboa abuzafo ebrenti edin besi asabe yese aboa no tini rane enti wona ekura ne sika no onim kron fa so de betimi de aboa ma Santasi mpuntu akoso so de be mu obi nim obi tiri mu asem so nipa ne beje na asabe enya ado de afa small girls awro mpieto anase ode awenam ende ontumi enkyere enti ono ankasa o sinibu na wako okono nti wosere se obi anta na chi na Santasi for monto aban fama no o se otoso 2 enti no kwa wo hwe Honorable Williams na eja wato aban e de ama no abusiafo aha ene brebeje yeso ama ye de ye no Honorable enkomo twetwe no e de bibia e de asina ye Oyaa Suro Oyaa TV obetimi akọ YouTube Facebook na wa subscribe YouTube no subscribe ya no wa like ya share my Facebook nso sa ye onye o ma pa hudo bebra ye de bro ye da wase e ma omoni sha enyado